Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan hecde selamu rahmetu berekete koyterase ve tevekka ve hanş kudara carek idiyse ekran rehber TV emu meyvani malawe. Seyyide melanet huzura ve hazire silamu bkhiratin. Khira khudur ve khuda cvar razı be inşallah. Ecma'in temaşavan hecde ودن دبشاد يم دجيل سريا وصابي وان كان برسيغا برسن دي ساجيك بك قدري مقدارك زمانه مهبه دما مهبه ان شاء الله برسفا وان برساجي ام بدن سيد dersimde perseke rasiko da Türkiye persın. Diyor kadın çocukları var. Biraz da rahatsızdır. Doğumu biraz ertelemek istiyor. İşte kadın durumları vardı yani erteliyorlar. Evet. İlaçla olur, başka şekilde olur. Diyor kocasının izin vermiyor. Kocasından habersiz erteleyebilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Malum eğer kadın hastalığı varsa, yani bir mazereti varsa erteleyebilir. Hatta fıkıh kitapları, hatta Seyyid Sabık diyor bile sünnettir. Yani rahimde hiçbir şey olmadan önce insan mesela fazla çıkları arda çıkları yapıyorsa tahir etmek sünnettir yani. Evet. Mesela bir insan çıkları besleyemez, İslami bir terbiye veremez, bakımı yapamazsa o mesela senelerce erteleyebilir. Ama mesela bazı kadınlar mesela her sene eğer mesela ertelemeseler tabii her sene çocuk getirir. Onun bunun beslemesi, buna süt vermesi, bunun yani etmesi, sahip çıkması zordur yani. Bir koca yani hanımını öyle edemez yani. Yani normal izin şart değil midir? Yani şimdi izin istemek tabii fıkıh kitapları diyor eğer koca ile karı arasında anlaşmalı olarak mesela çocuk etseler, erteleyebilirseler yahut mesela süt içen çocuğa mesela onu sütten kesseler bu caizdir. Ama mesela kadının mazereti varsa tabii izin istemelidir. Kocasına koca izin vermese eğer bu hasta olsa da yine ondan izinsiz de edebilir. Yani hasta mazereti varsa erteleyebilir. Yani. Size fırsat lüra eseret şiki WhatsApp hatiye biraz pırpıradım ama bir çayım ket. Demiş ki Şaban ilk 15 günü oruç oluyor. Son 15 gün haram deniliyor. Evet. Doğrudur. Eğer mesela bir insan perşembe günleri mesela pazartesi günleri kendine adet etmişse o son 15 günde de Şaban'ın 15 günde de oruç tutabilir. Ama birisi adet etmemişse Peygamber nehyetmiş. İşte bu nehiden birçok alimler, fıkıh alimleri haramdır demişler. Değil mi? O nehy hürmete delalet eder. Bazıları mekruhdur demişler. Lakin ekser bu asli alimler haramdır demişler. Yani ikincisi 15. Yani şimdi oruç Ramazan ayın orucu üzerinde daha güçlü olsun. Daha kuvvetli olsun. Çünkü Ramazan'da çok ibadet lazım. Hatta insanlar Ramazan ayını ibadetle doldurmaları lazım. Yani affu ayıdır. Her zaman mesela Ramazan ayı herkese nasip olmaz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor bir insan eğer Ramazan'ı iyi bir şekilde Allah-u Teala emrettiği gibi şartlarıyla arkanlarıyla oruç tutsa, dilini, azalarını haramdan muhafaza etse, o ibadetini yapsa, hatta gündüz oruç, gecede teravihler yapsa, yani bayrama kadar yani sanki yeni anasından doğmuş gibi günahları affolunur. Dolayısıyla yani çok onu hazırlamak lazım. Onu hazırlamak lazım. Onun için mesela Şaban'ın son 15 günlerinde oruç tutmamak daha iyidir. Güçlü olsun ki Ramazan'da daha fazla ibadet etsin. Siz de temaşavanı hani müsaade ve mamam bugün. Erzurum'u keremke hayratın. Erzurum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Keremke. Eyvallah bخير. Bخير selamet inşallah. Seydayım radde Suriye mi ne bu? Bele Keremke. Yo evvelek ben melle alım yani alve yüce perzedeyi. Bele.
Ama insan kızık ne pakayı, kura kızık yani mervek dini hay sürekli çıt kev malavi da ev kura var sürekli li takip ki dili çetiyor. Kad ki ne ki bunu ne kar yok خلاص ki. Çen jara var kura en son yıkın tar bikra meneş. Yani nizam seyri bu çeto işi çacibe koyu alım ya hadi zone ya peygamber zone ya İslami zone. فهم نکرد يعني فرصات yalnız eva futbolu ne edini? Met çen jara mecra go bravo eva riyata rik kharabe. Eva riyata ne rik dürüstayı. Eva dem sayda mı pırsı gel eva çi eva sıkıntı bir çibi eva hali bir çerbi. ömrü mezune Valla ömrü siviyak siv dudu siv siyeyi. tamam كم mesela Can diyor pırsın ya. زوجاتي عزبه No bekar kızık la yalnız insan ki ne pakı. ha ne paki tamam No ne pakı. Hoş zanı ne pakı. Dçi mala merkedine rada ve ruzene. böyle böyle Evana giş ki zanı ya. Hoş ilmi khadi khandi medrese khandi. كم mesela pırsın inşallah Yek soru kimden say. Yek jara az var sıkılmıştı. Ben buraya sıkılmıştı bir şey var. Jara az nıkarım razıyım. Jara az radım az var khazaki ve radım. Tabi koy kalbimi sıkışmıştı. Vesveseti meskuj mellemi. كم mesela pırsın inşallah Rama kuli bu. أمهات يا خدي من خير خوشيدة إن شاء الله سر جعبة جي اسطنبول كلامكم بخيراتن سيدة الإيوالة تبقيش بخير سلامات إن شاء الله سيدة أزج سيدة ما دلال سوري السؤال بكن خير أتابع برا مرة على قريب كي بله أجي نخاشتم دكتور مرة روزيا صاف جي يومي جاي نسان يا دلاله yalnız da hazar emini engelli yani eva boy roji te tereddüdün ya ilk roji ne de tereddüdün ya envana Yani- hazar emini nekhaştı be vani engelli نخوشن Ya- engelli cinsel engelli ne kenci maaşına gelir am septine من خذ بفهم بكم يعني تبخوني كاي روجي بقري nayaz nekhaş şeker emine tansiyon شكيت تمام روجي ناقري اري roji nagrim doktor yasak de cam bir roji nagrim cam yasalar haysi bir nostalji بله her roji khu ya khu elbette manzar yakın engelli de be ها tabii engelli cem telefon olmayacak ki engelli ez demezdi Tamam. maaşına gelir am septine tamam كم mesela pırsın inşallah خير أتابع اما تاخذي بنت خير خوشيدة ان شاء الله سيدا قو مالي علم جي خوندية امري دراسي بينجاية نزوجية بيلك تي مالاوي اوجي تدي بيلك نباشه demek ki o mala artık çok dilevi ketiye cevdu hastıkın ولا عصر غير مشروع يشتكي تبي قالوا سيدا يبيتشي يا يوري Ana da hadis gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor أخاف على أمتي ثلاثا از أمتا خصيت اشتطرسن زلة العالم كعالم بالشق جرى شريعة جرى قرآن جرى خدا بالشمت بريا شيطان ظهره وجدال المنافق بالقرآن هنكي منافق هنا مثلا باوريا بلكي دغري ديس القرآن يسمى وتبي آيات القرآن يسمى دعوة فيها باطل تيني والتكذيب بالقدر والتكذيب بقدر هنكي إنكار قدر يمكن حتى الحديث كبيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي فساد الرعية بالملوك فساد الرعية أو توبلمي بملوكها وفساد الملوك بالعلماء فساد الملوك هجي بعالمها يعني عالم كي خراب به نعوذ بالله عالم كي بخرا خراتك پر انسان انا بان ري باطل وان ري سوسياليزمي كومونيزمي هنكي انسان ما نصيحتات كنس خدي بتسن كله والله ابري ري جهنمي دبي فلان سيدا فلان عالم فلان ملاقه وجنا مالنا او دبي ريدانا او تشويق ما تكنز بروي هو حتى في خمري مدبي دا اخر زمان دجال بيترس عالمات ترس دجال بيتري عالم امتام خراب كن يعني ملتي كل ملت كي پر ديندار بو والله پر يسوي خرابيه سيدا مثلا في ملاو جنك اذا يد باك سحر شيء ونعوذ بالله تبي عشقي انسان كو حفظك حراميه نك جابك حراميه نقرا وبربره يعني عالم بيجد بابك عالم باب حضاره تشتي سريوان مثلا الشيخ برسيس مشهوره شيخ برسي بسو برود شكبته ده عبادت كاني يكي اون لي بيركي فاحشه بو رابو قيس كتابي جنا مصلي سريكر او برن بار شيخ برسي جو دعاك راحت بو پاسیه چو در بادی سادیم بو پاسیه گفتن ولی گره هر به روزا به سوال بالی مینه تابی پیره کی بتنه او
شيخ وتقى أهل طاعت بتشعف كد شيطان يخابن حتى بيرا زنايكو عملية شو يعني خدي تعالى محافظة بك معرف دايم قال التوكل أخذ سر خدا وربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا ربي حفظا خبتك مش حيلي الشيطان وربي أعوذ بك أن يحضرون كالشيطان مصري سلم وحتى مثلا من النساء من حيلي النساء أعوذ بك من شر النساء من فتن النساء بلاء النساء يعني علم بالتالي مرة محافظة يعني علم إيمان مرة محافظة مثلا برنا علم هنا وباوريا بعلم أو إيمان أيريا علم أيريا أنا مثلا كشه مثلا من جد كتاب كي شكله بلكي سريع أرد كتاب كي وصل كألفاظ عربية معنى كريتنا أما كشه باوريا بإسلامي مرسيد سيدا مساعدة بدأ تلفوني معنا ما بقولن جي إسطنبول كلامكم خيراتن مرحبا بخير سيدة بخير سلامات إن شاء الله سيدة سوري كم مهب مغازة برسن سيدة بله كلامك يام بار مروجي مخوار بابكام تشيبو ونهاك جي بابكام ديسا يعني ديسا الحالة كما نكا مروجي بقرن وجه مش سيدة برسيقو نحو جد كفارته بدي كان جيت بقري غمناكي ورجعنا كده قناة كده سيداكي قد كفارته بدي ورجع خجي بقري ام شافعين قد شافعي يعني كفارته يجي بدن بجد ما مدعاء بده كان سيدا بلا ديتايلش مرة بيجي شو هردو كان عاج قرشي أنا قام تدبرت إن شاء الله أما هاتي خدي من خير وخشيدة ديار بكر كلامكم خيراتن السلام عليكم زينب. عليكم السلام تمام باشن حمش خدا راه وجي باشن خلي پیغمبر صلی الله علیه و سلام ملائن ورکه بله كلامك عليكم السلام تو کنه سوریه میون بله سیدا جامر دی پیرکا محمد مثلا دی امریکانه نارنجم امریکا نارنجم حکم چیه تشوا پیرکا بحمل حمله نار نكاجم تمام يك افيك امریکانه نارنجم مثلا افيك دی تنه دی ام جیران هفن دی ام 4-5 سال بعد دنیا خو نکن دی حکم بیاچی كام سيدا برسين ان شاء الله اما هاتي خدي بين خير وخشيده سيداكو ايفارنا جانور وسوسه جمرتي بزعاد من قلبي متنق دبه قالوا دبه سيداج ما بيش أنا خدا عز وجل القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب بله بالذكر خدا بعبادة خدا قلب مطمئن دبن وقت تقام خدا دور دبت بي الشيطان خجينا مرف لكن مرف عبادة خدا كبن الشيطان خناس يعطي كده خناس وقت قلب ذكر بك همن قلب دور دبه وقت قلب غافل وتيتي خورتما خدا سر قلبي إنسان فكرة خراب ونقنج ووسوسة إنسان شركه سقنتي شركه جبر زيادة عبادة خدا سورة فلق ناس آية الكرسي حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما لابو ايه برسيدا ها مو ايه برسي ما لابو اوجي يعني تشبجي يعني بالذكر خدا وده ودبك مثلا جن مثلا ديسر بكو جن مثلا سري إنسان بفن إنسان كي جن مثلا سري بفن جن مثلا سقنتي إنسان شركن حفظ جرى تقول أعظام بدن حفظ جرى الكرسي قين لسه مثلا بشتي سيجرة فلاق الناس قل هو الله ودي ساعة الكرسي قين إن شاء الله يباش يعني دي çare zikri خدا يعني بله سيدا مساعدة وده تلفوني معنا ما بقدر يمكن جي أنقرة كلامكم خيراتن أنقرة عليكم عليكم السلام سيدان من عبارة بخير بخير سلامات إن شاء الله سلامات إن شاء الله حمش خدا كلامك خدا خير وقبول بك دو حب سورية مهم سيدان خواهی مگویم سوال بکن بله سوری کی مجه اوه نابینا میرو جنه دا که تارتشما چه ده به جن کجمره خواه هست به سی جرا سر هم که بیجه بوشول اما بوشانمیش ده به یا نه مرد بيجي جند بيجي جن ایج میره را که بیجه جنك جمير كرا بيجي بله تمام أبويك یا دو دی آجی خواندن قرآن خیره و چه قاسه خير يبرا كام سيدا برسين إن شاء الله أما هاتي خدي بين خير وخشيدة إن شاء الله زي إسطنبول كلامكم بخيراتن السلام عليكم سيدان عليكم السلام يوينا بخير ده خدي جو راضي به
سيد السؤال كم هي لقانتي گوشت دشون ناشون چه دکن جایزه می بقیان نا Naşon. ناشون Yani şarj etkin otinin davin siki davin şivi var ya şirkin. yani lokanta ناشون çه دکن جایزه می بقیان نا Ka mesela pırsın inşallah. سوال کم دیسا هیا Böyle. İmam Şafii da ye nikah kıymış dikin keçik sual nakın gelek ava dürüst de doğru yanna Ka mesela pırsın inşallah. teşekkür Ama te xude bin xeyr xoşi de inşallah. Seyda go ez şeker naxoşi şekerim. Bəli. Yani nikan roji. Şu doktor gote getin. Go diyamıcı 85 saliye. Öyle nikan roji. Kez be naxoşi. Dibet gelir kimmiş tüne yani peremere kişi ki becmi tüne dehab gedimle engelli cemane gelo az kefareti xabide ma engelliya wan gedi naxoş aslenk dibe cazı yana Ana gedi engelli ana devlet maaşı var dedi. Ve hatta bakiçi maaşı dedi. Bira öbke lakin mesela ku maliyetine ve kefareti kudursa bira ne de kudari teklif nake. Ama bedeci bira da fakiren kare bira zarur ki. Yani bir şer'an İmam Şafii fetva ki de insan gare mesela kefareti ku zekata ku da kurey güce qatan dibe gare mesela bakabda bakabata ku idare neke dibe ne fakir sibavi de ne vacibe kare zekata ku da İmam Şafii btane be fetva da İmam'ın fetva nadı. Ama ku nakhaş be sakat be engelli be ne fakir sibavi vacibe lazım ku yani zekat و fıtrı xu veya mesela van kefareti xu nikare bidik. yani çiki sıra mesela ben yak şey tamam mı Bəli. dihneken naxoşun şu an tamam azaya wan öz mazurun nikan roji bigirin wana lazım kefareti Yani iwan ev yani ku hissi van hebe şu an tamam mesela mali van hebe van kefaret maaş lazım. ki wana hetir Kumaş ya lakin kumal tne ben lazım. Lakin vakti ev hebe ma şey van seri van be ev ji mal hebe kefaret van lazım. سبب دبي صار شنو من روجي يجبوك من قدا اني من روجي خوار Yani demek biz car هنا شن مهاجي شير دايي دبي انا جارك دي بحملمه بحال كيمه دبي قالوا مسيدا برسيغو تي كفارتنا مش سيدا كنا برسيغو تي كفارت هي مو كاجا ana alim mezhe İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel. بله Dibi yani ki mesela روجينا جزبرك سير ده صبي خيازو بحملة به اگر كسترصا صبي به هنكي علما قلت اوي كفارجي بدا وزير قزاق لكن ناس ترصا صبي به ترصا خو به كفارتنا زعيف عالمي عصري دبي اكثر بعصا كفارتنا حتى يوسف قرداوي تبي يعني مثلا في عصرنا مجتهدي عصري دبي دليل كي قوتلي وصار كفارتنا yani meze İmam Hanifi yani biraz el durumu olmayacak. İmkanı hebe bir de başı. İmkanı bir de tüne beci ne lazım? ne O mesul. vakti ki mazeret ev ya sabi şiir bir de çibe hamle be ne de tişkin abi. بله مساعدة سيدة بدها تلفوني مهنا سيدة مواجي بقرن شرنا أخي السلام عليكم. عليكم السلام لازم تلاقي تلفزيون بقري Alo. ودنقي تلفزيون قرت بله مو. كلامك پرسکیو ما سایدا بزنی. بله هم ایشه خورده ایتی گلو کریفوتنو قطی بیرو حلال اون حرامه. قطية وانوسا بله. كان سيدة برسن وندكون خورده دفروشن بله زبانه. تلوبیو. كان سيدة برسن إن شاء الله بله زبانه. أما هاتي خدي بنت خير وخشيدة Diyarbakır كلامك أم خيراتن Diyarbakır'dan jinay. Seda goye ki jinka ha دبي Diyarbakır خطية Diyarbakır كلام كه خطية بيجان جناي. بله. سيدا جو يك بحملة أو جنو ملك كارن هجم هبدو. Karnı halim bağım lakin sonra hamle de eğer doktor بله. bir insirarı bir an çabalı. Yoksa hatta wilayet Çin'e Gorat bir mesela gitti biye. Evet. Sida go dahab jirani heaven. yani. Ben sana hafta haberine de galo babali çi. Ana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor daha Müslüman nezü mesele İslami bin.
زود دنیا به هر خبر ندن سیر و زیتر عملی و ناچه حزب خدا بله يرفع إليه الكلمة الطيبة يسعد إليه الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه خدا بي إنسان چه عملي بك كلمة كي قنج دبي داري ملائكة من حزب خدا دفتر عملي داد نفسين عمل كي صار بك لما يسبك روزي بقرأ مثلا إنسان الصالح بك ملائكة عملي دبن حزب خدا دفتر عملي داد نفسين أما الدحبي كبهبرا خبر نادن تسا آسمان أول ملائكة بين ولا خدا عملي وان قبولناك جيري ببن أم قبولناك يعني كجبو منفعته ومسائل دنيوي به أما مثلا جبو خاطر مسائل إسلامي به يك نيرتي بإسلامك يا لما يجناك إشناك إنسان مثلا جا نصيحة جيبك أو نك مركار خشي دور سيدا مساعدة بدأ تلفون معنا هادوش ديار بكرن يا كم كلام كم خيراتن Diyarbakır yek ceket caraki di Diyarbakır kerem kom khairatın Selamun aleyküm. aleyküm selam Selam şevati piştim. bele kerem ke Zana da secde. he Seyak var külge abi orada abi. İmam seyak seval bikim. Ha hangi vaat ne dürüst kan seval bikim çavay. kam sida persen inşallah Aman daire ma te khada. min de khair ve خوشی de inşallah sida bile ku zalame xo şartkin يعني birek zalame xad be boş ol Türkiye persi brasi يعني gola goçay يعني أنا أمر الطلاق دستي ميراده بيرك حزار جري بيجي بوس olma verdi ama ku mir bيجي tabii ki verdi bele sida go khira Kur'an'ı çavay أنا قرآن Kurtası الكريم size. يعني مثلا رمضان دا نازل بيه Peygamberimiz Aleyhisselam diyor du ibadeti farz da. En ibadeti bixir khonna Kur'an'ı. Hatta Peygamber Aleyhisselam diyor mesela her harf ki Kur'an'ı ne de Ramazan der ve dermede harf ki de khir insana hasıl bin. Eznav mi elif la mim harfen bel elif harfen ve lam harfen ve mim harfen be elif la mim gösteri Sûre Bakara'da başka sürgüstü si khir insana hasıl bin. İcad Ramazan'da atlamaya Peygamber Aleyhisselam diyor insan bitte ibadet yani ibadeti sünnet bina khonna Kur'an'ı nizi Khuda nabe. Şöyle İmam-ı Ahmed rahmet Khudalı ve demet Khuda çil cahat Khuda deyip tavsiye ne persi acaba Khuda kica ibadet per pe keyf khastet ve jargin Khuda di tabii ben insanı mazlum var o khuni var ras ya Rabbi merf çe ibadeti bket per keyf khasbi go khana Kur'an'ı go ya Rabbi hinki hana معنوي النظام نقول معنوي النظام بيجي يعني كي القرآن بخينا خدارة صعبت كده يعني يجيبوا خدا بحرا نخوين أوجي بحرا مرا بلكي جناج بي حاصل دبن خدنا قرآن يعني عبادة السنة عبادة كمر نيزي خدا دبن خدنا قرآن يقصان في شمالة مهارة نساني ده Mesela silah da hep telefonu ben silah mı bugün Diyarbakır kerem kom khairatın Diyarbakır Temaşavanı Diyarbakır caraki diden jenay em derbasi Merdin bivin. Merdin kerem kom khairatın. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Bir insanın eşi öldükten sonra o kadının 4 ay 10 gün hani diyorlar ya birisiyle evlenmesin mi yoksa dışarı mı çıkmasın? Bu bir. İkinci sorum da mesela biz yatsı namazından sonra Tebareke'yi okuyoruz. Bunun hayrı annemizin babamızın ruhuna ulaşsın. Yaşıyorlarsa ya da ölüyorsa bile biz bunu hediye etsek hayrı olur mu? Soralım Seyda inşallah. Bir de dua istiyoruz hocam. Bütün izleyiciler inşallah dua ederler size. Seyda da dua eder inşallah. Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Seyda goşt mere neşo dedi gol okunta vardı ki. Naşon da mesela guru çiğdik. أنا حيوان مرف سر ذكر ومثل خوينوي هركي والسر جوش داماردا هنكي إلا خوين هي دقلوي هاي مرو آويلنا كي وي جوشتي ببيجة حلاله Hayvana bakış. لكن تا آوي هم عليك جره هيش خوين نمينه çünkü vakti خوينا كو آف بيبو إندي أو خوين نجسه جره باش باقش به لكن تا هي آويلنا كريه أو تهور كيبكي
tencere bir peyzi çişkin. زرارتونه Evet. سيدا جو نكاحة شافعية وتي نكاحة كشكي دبرن يعني ايه واني كشكي عزب بكار Yani. دبي جوان نابرسن قالوا شو هي Ana nikaha qîska bi izna bavet mezhebi cumhuri de Şafii ve Hanbeli ve Maliki. Tabi yani bav yani vakta ku bav صعبة tnebe yani sahabe illa gere iznayı be khasın ev sünnete ki izna qiza ku iznayım ها khoza يعني باب ولي مجبر نفسه يا ve mecbere o qiz nezevcan dibe jnebi nime بكار عزب Azebe yani vakta ku evci mesela izin khoza sünnete lakin zambe dileviye kari içine khoza ama bav vakta ku bide jive kara bide ki hünkufi ve kunne hünkufi ve qiz kari etiraz ke be esnastin بله سيس etiraz bavi jib lakin hünkufi زغيني باش ولي مجبر تونس ولي bizi kalci vakta bav tane ve kalci ya بله سيدا edini hatta bav kaltine ben ve seser devleti ku devletine behti ser biray mesela devlet ilk veli tene devlet veli devlet İslami بله hakime Müslüman İzbervi havay mesela birek vakta mezhebi İmam Hanifi tane da fetva da be qis ku raşid ve kare izna xsari xbeda ama cumhur ulema viyane rad kirne gotine çünkü peygamber medve la nikah illa bi veli ve şahid el adli yani nikah cenab-ı illa be izna veli dışarı adil hadad hadis kadbe فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Sizce Peygamber tekrar ki herhangi biri ki be izna veliye xub nikah xubke ev izayim nikah batıla. İru mesela inki ban ehli fıskı fücuri yaxud şa fetva darın hal mekteba teri di genci havale xani qiski bir ormanı ile xmarki mehki be havraman Tır şey harap çeydi ben. بله Jibervi hav yani İmam Hanifi ana kul hayatı baci fetva be biha ve nade. بله سيدا مساعدة بدها بتلفوني ما ناجيانه جمردين كلام كم بخير عطن السلام عليكم. علينا عليكم السلام خدا yardımcı وضع. أجمعين هون هر دو جيني دان هذاك حوال دبي فلان كاس خدا تعالى وجدلك كيف نك. بله خدا yardımcı وضع إن شاء الله. أجمعين خدا خدا جرازي درجة وضع هم نزلك. خدا جرازي به أزين سوريا كم أب بله عمري مشيت وتشتك سالة وبابم بابم بقى قدي خوي بشوف دك وبقى مناك وأبدمها أزنار من دي جمرة تشبنا هاي دنار جنب بابي خوي أزنار جنب على خشمي أزوي دبم دكتورة أزوي دقارينم أز إيه مزنم قالي ويا وندور ده تذكر شين كريم هاي مجركر وآمناك وبقى قدي خوي مزن بشوف ev دك çudike كابي سيدا برسن إن شاء الله خدش ترازي أما هاتي خدي بنت خير خدي خوش. يردمجي وبي إن شاء الله أجمعين دعاءكم خدي جرازي به إن شاء الله urfa raha كلام كم خيراتن Eyvallah bxeyr. بخير سلامات إن شاء الله Eski seydara Suriye ki kursun. بله Va xani ki kiri am qeydi kaşkir. Beynime hey 200 milyar ستره و زکات نمدی کردن نکرد. تخاني كرينا وسا آره. كام سيدا برسن إن شاء الله آره ama qeydi kaşkir yani ستره زکات نمدی کردن نکرد. يعني أنت شو برك شايا تخاني كري خاني سر خاني برك شو قلت آره ولا yani مثل esnaf kefalet yapılıyor kaşkir. أصناف كفالتي آره. كام سيدا برسن إن شاء الله İşte o abi seydara yani bakışırsın. بله Alo. بله بدنتي دي دنتي Ama 15 سال شغلیم باب خورا أري 15 سال شما وقتیام باب تشتک ندام استوام خرید کاشکی yani haram ne haram ki seydar yaptı. بابي تعقد نوته Ne valla tشتک ندام. كام سيدا برسن إن شاء الله Tamam. أما هاتي خدي بنت خير خوشي قام ده أولاد بابا تعديدكم جاي شاف بابتكن سيدا سيدا جو أم خردة توبتكن Yani. دينا خردة قطية بيراجي هنا قطية هر قطية هنا Yani. بيقال فروتنا وان خردة ولا شوي
که دیسا ببین به بیره بفروشن تیسه بکن نجایز. لكن بكن إنكي معدن دن دحلين شي بكن بحلين ما زنبت كن بيرا نجازة نجایز. اما تشکی حلال پی بکن سرنا. بله سيدا قدرم سيدي جوجل وكاس سيد تشا قونك دبنا درسته Sayı dürüst yani bütün sahabeye peygamber Said kirne. بله Lakin Said tabi hinki sülevi mezeymen şafii ve mesela hayvana ku kuvveta ve saçmaraz guleratına ve kenev meru vakti berdat qasta baske ve nigeyip ki saçma beraber saçma endi del kuteri ker sıra nake. بله Lakin mesela peygamberi mede ma enhere demme. Ama tsek khoyne behar kine. O caiz yani. Tabi beri saçma ve guletine buna bir şura dirabiye. جبروي يعني الصحابة أكثر عالم فتواردن بزراناك وحدا مثلا وقت مر بردي بسم الله بك بسم الله الله أكبر أو مر بيجيك واي مرار جيبيه قوسي او بردنا شارج کرنا وی قوسي حلال سيدا تركي پرسی tamaşavaname go dedi ki bir kadın eşi ölürse 4 ay 10 gün bu iddet süresi evlenmeme süresi ise evde çıkmamalıdır. Şimdi hem evlenme meselesidir. Zaten bir insan onun evlenmesinden bahsederse, ondan sözümüz alırsa, yani senin adam bittikten sonra biz beraber evleneceğiz, o da haramdır. Yani bu evlenmesine hiç bahsedilmez. Ayrıca mesela bir evde, sen nerede kocası ölmüşse o evde çıkmaması lazım. Yani mecburi bir şey olursa Zorunlu ihtiyaç içinde. Çarşıya gidip ihtiyacını gördükten sonra akşam evine dönmesi Yani gezip tozmak olmaz. Yani mesela başka gidip şeyi yapamaz. Pikniğe git gezmeye Yani git siz çarşı. elbiseleri bu mesela ziynet eşyaları takamaz. Kimse onun evlenmesinden bahsedemez. O da mesela 4 ay 10 gün kocasının şeysini O yapar. da hamile değilse. Evet, hamile değilse, hamile olsa ne zaman hamilesini şey ederse o zaman adesi biter. Ede bitiyor. Evet. Müsaade Seyyid abi de hep telefonu mehane her ducu Diyarbakır'ın kerem kamu khairatın. Diyarbakır. Alo, iyi akşamlar. Buyurun. Ben bir şey soracaktım hocam. Buyurun. Hoca, benim abim vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Bir tane çocuğu vardı. Annesi de çocuğu bırakıp gitti. Evet. Giderken de çocuğun nüfus cüzdanını kendiyle götürdü. Herhalde çocuğun aylık geliri için, maaşı için. Hoca Bey'e sorar mısınız acaba aldığı para helal midir? Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Careki Diyarbakır kerem kamu khairatın. Diyarbakır. Aleyküm, var xeyr. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kerem ki. Seyda, pirsek me hebu Seyda. Beli. Seyda, naha diyamunu bavimi mesela. Tu hakaret ki, tu haksızlık ki, merevle nek. Ali. Onlara çava bu kişi memnun nebi, mere çava, mere pe mesul devi, yani iş mere memnun nebi yani. Mere. Tabi emniya ve tedbir minekiriye, disacı memnun nabın. Ere, ihtiyarın, belengazın, çavadıkı memnun nabi yani. Ente, mere huzursuzdur, çavadı. Kâme Seyyid pırsın inşallah. Pirsek min adı yahi Seyda. Kerem ki. Yani mal var yani doğrusu. İşte 10 sal beri ispata khud dahi icad be jarji benim. Karabden karabden oysa. Yani jarji kar bilirsin. Kâme Seyyid pırsın inşallah. Emaneti Khudaya bin khayri khoşide. Seyda go birincisi şeydi Türkçe olan adı kurmacı mühendisi Seyda Uşağı. Go mekanik kariye Seyda. O belki khani mekariye kredi mekşan diye var tefahmi. Büyük krediye deyni üçe bir 2 milyar. Dibigül özkanın fitre ve zekata begirim. Halaki ki krediye ya faizi ki o faizi ki bin deyna. Kare deyni khubda o mesela zekat linaça ancak ki söz bide az indi tevbet kim istiğfar kim az bir günah nakim
o çakı zekat o fıtır liyet için. Böyle. Fakir ve müstahak be. Böyle. Seda dedi ki izleyeyim Türkçe sorusu da var o arada kaldı. Dedi ki tebareke diyelim yatsı namazdan sonra okuyoruz. Bunu ölülerimizin ruhlarına hediye edebilir miyiz? Şimdi Tebareke suresi Amana Resulü. Mesela bu yatsı namazdan sonra okuması sünnettir. Yani Peygamberimiz hem sabahleyin Ya da mesela anne baba sağsa, ölürse de. sağsa da ölü olsa da evlatların yaptığı bütün ibadetler yani ana babalar zaten ortaktırlar. Böyle. Yani evlatlar ne ibadet yapsalar ana babalarına fayda vardır. Böyle. Ama mesela tabii ya Rabbi sen onları da benim bu okumama yani bu namazıma bu ibadetime ortak yap. İmam-ı Hanifi İbn-i Teymiye birçok alimler fetva veriyorlar. Bazı alimler diyorlar yok. O ibadet yalnız fayda onadır. Ama birçok alimler fetva veriyor. Böyle sevdi go bave min dedi ki birayı mezinim o tabi emniya yunakım o hizmeta vücudikim yal mugo darid nakel daimal birayım ne biçu go darid ki dedi nerm cemi çoğay. Valla bav yani eğer bir emriye Xuda tisik ve haksiyat ki evi hesab da Xuda. Lakin hesabı baba diyal ser evlada rana ben. Ne kadar? Yani ana ekser bavi ana diyam ne bezin yani privi haksiyel evladı yok. Ki nabine evlada adalsiyet kin mali Xudden hinka nadir hinka roza kıyamete Peygamberi medevde se insan tegirtin eviya falan kese kore falan kese hakkı kersere bira hakkı bisne evli evladı birekavi şimdi böyle hakkı medar nedeme şimdi emçin cehenneme bira uhara. Yani hatta Peygamberime tavsiye ediyor ittakullaha fa'dilu beyne evladikum. Şu kadar bitirsin. Nabeyne zarruke Xuda adalet ebikin kun adalet ne kun zulm kin. Yani kitabı şeriatı evkavida dibi aynı dibin zalim. Bedel inka neden ka. Verci pire kizme telefon ke dibi diyamın birayim hane. Çanha birayim hane yek loh ki nanşi nadik. O az bisev beroz pire ka halqi mezvi khoyitkum. زلامي جي بدلي وقر بدلي قبولت ك دوي دايم المن فراد ك ومعاسي هاد سواء براي خويك قديوي لا مثلا قديوي سخلي لوخ كنا نادني يعني هنكي ديو بابي وجدان سيز هنا او جي وجدان سيز ام والله لازم شنو تشكيل ده باجم دربا يعني تنكي انجا زلامي توصل جدك باش سيده يعني مثلا كزلامي ميركي خريبه نيله كاره نيله اجازه فراد ك بيسوي خدمه داوي بكي وإيه كنت لوخ كنا ندي معصير جدا. مثلا مثلا بدي أحب تلفوني من أنا ماجي بقرن جبات مانه كلامكم خيراتن. Alo. Kelamke. İyi akşamlar. Buyurun. Benimki iki sorum olacaktı. Buyurun dinliyoruz. Ramazan'a 15 gün kala kaza orucu tutuluyor mu? Kaza orucu değil mi? Evet. Bu bir. Bir diğeri de kızım rüyada kıyametin koptuğunu görmüş, hayvanların konuştuğunu duymuş. Yani Seda çok rüya tabiri yapmıyor. Ben gene soracağım inşallah. Evet, buna kıyametin alameti mi diye. Bir soralım Seda'ya inşallah. Tamam, iyi akşamlar. Allah'a emanet. Allah'a emanet inşallah. Diyarbakır kelamkum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda sual kam min hebu Seyda. Bele kelamke. Ev pramasyona ku maaşı emekliye bankatı ben oyunu bana mı avka pramasyon bunu ev farına ve Çavaye. Dürüst dürüst veya kut mevbisine bile zabıki mevbis evladiye katanzi mevbis evon çavaye. Ka mesela pırsa inşallah. Ha, selam. Amanete Xuday bin xeyri xoşidi. Estağfurullah. Ahlan ve sehlan. Sila go es 15 sal evi aynı pırsi buji evi bazı karadi kiriya. Gum khani de 15 sal şem babi xotici şoğlime. O para melotişkini damın o rey hasaz mali çik derket. O jaxsi محدود ذلك حقسي لك يسيده. او حق ücrete karız bavi xlustine. Bazda sal işte xabitime tabi yani van pri ulemaya asri. Dibin ev ücrete hakkı خبات خو کارز باوی خونستینه. تابی خورنا خو و خورنا خو جلو لباس خوریش مال باوی خو. اویجه دسترمیش که ایدنی وکی انسان که یابانجی لباره بخبته. چوا کاره اجرتا خو یومیا خو یا آیل خواهی بستینه. اف کرجیش باوی هم حیات آویدا که مربجی کاره پشتی مرنش مالی در خواهی
Mali mirası bir taksim kir. Seyda bir tane bayan izleyicim Türkçe sormuştu. Dedi abim vefat etmiş. Bir çocuğu var geride. Çocuğun yanımızda kalmış. Sonra annesi de çocuğu terk etmiş. Yalnız kimliğini almış götürmüş. Kimliğini. Hani bu kimlik de demek ki çocuğa bir para mara yatırılıyor belki. Evet. O parayı alıyor diyor. Acaba bu para halal mıdır, halal değil annesine? Şimdi mesela baba adi üzerine alınan paralar yani miras malidir. Evet. Şimdi miras malından anasına 8'den 1 düşüyor. Kalan eğer ana baba olmasa Ana baba bütün mal o Çocuk, yani yetim malı yiyor o zaman. Yetim malı yiyor, o haramdır onun için yemez. Onu yapsa günahkar olur, kıyamette o hesabı çeker. Bəli. Sida go de bavi xo az xidmata want kim az her kari want kim her amel dikim. Le bele memnun nabın. Gelo mesuliyetem heytune. Mesuliyetine tabi ana de ba para hana ince evler hana bir şey var o zaman harman gibi ben hakikaten helal nak hakikaten لو انت حتى حلالك يعني حقي اولاد السرته بيسوي بروح خدمات تبكى وت يعني مثلا ممنوع نبي يعني انسان سلغ يعني اخلاقي انسان يعني Peygamberim Aleyhisselam diyor ekmelukum imanen ahsenukum hulqa. Diyor da en ilk imanı kamile ilk ahseni ahlaki kancibe. Mesela hayrukum li ehli Peygamber ve en kancibe ilk ehli khura ehli mala khura pireka khura zarki khura kancibe. Zarki tesere kancibe ticaret ne kancibe? Yani ne kancibe? Mesela size bir daha telefonu mehane size muhacibiniz melletiye kelam kavum khairatın. سلام علیکم. علیکم السلام. خوجه زیر خدا خواستیا خو دینیش مگر ایجاج انکار دکه ایج ناده ایج جاره ایج دکاره ایج نفر دکه چه بکه مفهم نه تزیر خدا کی خواستیا خو خالتیک تزیر خدایی he یا انکار دکه he شادی و نه تو ودایی he میره میویداری bu tamam kam size pırsı inşallah وكذا pırsı ve ne na ama hadi خدای بنت خیر خوشیده مردین کلم که خیراتن الو کرم که ایوارا پر hoca بخیر سلامت افرسكم هبوش hocam جوزيكم بله کرم که عبد بي مثلا ويقول بيقول با ملات هو شيخات توبه نكن توبه واتشي نابي ايش بيقولوا هيا نينا كام سيدا pırsı inşallah اري وكذا pırsı ve ne ناخذ اشتراك اما هذه خدي بنت خير خوشيده ان شاء الله سيدا گو اوه تماشاوانه میگفت کنه پرسی گو باویمز بری اسقاطا خدای قی کفارتی خدای دبی جاره کی دیزی بدم zaman کتی ناو بری کارا بدین کارا بدین Ana kefaret rojiyavi hebe, sondi hebe, kefaret ağı gelip sahibi de. O mesela çen sal beri belki disa sonda xorbe kefaret ne de ve yaxud rojili içi ve disa kefaret de. Vakti kötüne bile sadakacı hesabı. İnsan hatta kadar çıkkas sadaka bile sadaka dayına da hayat eda yek bir sadı iyi piştimirine. Yani mali hebe de. Ağzı brabıde. Brabıde yani. Seyda go bazı Şaban-ı Edaviye. Yani. Gerçi bugün Türkçe sordu Seyda. Dedi ki Şaban'ın ikinci 15 yani son 15'inde kaza orucu tutabilir mi? Tabii. Tabi Arafa'ya kadar da Arafa'da da yani Ramazan arefesi. Kaza oruçları tutabilir yani. Böyle. Size bir rüyadan bahsediyor. Kızım rüya görmüş, hayvanların konuştuğunu görmüş, kıyamet koptu. Yani zaten kıyametin alametleri hep mevcut olmuş. Tek güneş bu mesela batıdan çıkmamış. Bir o kalmış. Mesela Deccal'in fitnesi de zaten var bir içindeyiz. Mesela Mehdi'nin askerleri de şimdi İslam için çalışanlar Mehdi askeri sayılırlar. Yani bu alamet, büyük alametlerden başka bütün kıyametin alametleri hasıl olmuştur. Yani ben şahsen bazen diyorum ha bugün ya yarın hatta İmam-ı Suyuti gibi bir zat yani yazdığı kitaplarda onun görüşüne göre 200 sene önce kıyamet kopması lazımmış. Yani kıyamet çok yakın. Böyle. Sidem sadabı da hep telefonu mehna muacib. Bugün Urfa rahay kelam kavum khairatın. Urfa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah berekatuhu. Aleyküm selam kelam ke. Zeyla Zuriyak mehabu. Bale. Va 15 سال از مال بگدیا me. باب mehabu, diya mehabu. هناك عرض mehabu, me boy wana deyine ke.
يعني بوي وانا مو حياتي بابي معايا جنبري مين مازنبو دعوه لنا كيف ان هاجي وانا سارك بابي مديام يعني زي سارك بابي من شيء رحمتي ديام زوجة شيء وانا يعني نابي كم حاجه تسالن هاك araştırmış كم araştırmış ne كم يعني فيا عرضي بابي وينوسا أري بابي معي كم مثلا برسي أنا بقى زوجي مجي طريقه شغلي مع زوجي تشكرك مالي بابي من مليون كذا متني تمام ان شاء الله كم مثلا أنا كراجيمه وأزبري موضوع مجي يعني كم مثلا برسي ان شاء الله سيدا أما تاخذي محكمة يولي ما بقى شريعات زاد وانا شريعات النظام كم مثلا برسي ان شاء الله إيه تمام أما تاخذي السلام عليكم عليكم السلام سر شعبة Diyarbakır kelimkom bixeyratın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dahab Suri min Ebu Naviz. Kelemke. Nava poze nava xar be nava ameliyat ke estetik bike caize ne caize. Ku mesela kusur ekitine betera. Kusur tune be estetik. Ku xar be mesela doğuştan xare poze nava. Ku nava ameliyat ke caize. Bu yek. Adı da ji vaka nava jeki den bigre. Para mesela jeki den girtme. O adeni vi az pes bidim. Yani derra perera pes bidim dibe nabe. Devra para çi bidî? Pes. Pes ha. Kamisi da pirsin inşallah. Ama Xwedê bin xêrî xweşê de inşallah. Ev tema telefona me dayî bu Aîşef. Seyda ku promosyona emekliye çawaye. Ti baqad vereceğimiz Allah promosyon emekliye memuraiye işçiye yani gere bistin lakin gere nekhun yani çünkü faiza maaşı ona göre bedin fakir fukara ya bu medrese. Yani jwana harama göre nekhun. Seyda ku zêr medaya xesiya xwe zilamê min şahide ama inkardik. İnkar ki mesela zilame şahit ve bir son tikiz beraber ko gere xesiyay bidik. Bu bir esna demek ki zulm tkö dibne kıyamet ya. Beli. Seyda ku şeyh olmala mere lazım el cemaat olup ki emir nabine xwe Tövbe nabine meru Xudayı da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bir si şartı tövbe daniye. Vakti ve günah kikir ve kalbi kadar posman ve yar bir azmi zed indivi günahı nakum. O günahı dur bebi o dünyada kadar ya Rabbi ana peva az günah nakum. Evyetin nabine Xudayı da bir. Şeyh olmala can peşvani. Şeyh olmala alaka bir şartı tövbe isra bici. İcare ku hakkı insana be. Hazarca bici tövbe hatad me xoyevi mali memnun ki tövbe çenabe. Peri halqı bi hri ba şeyh tövbe ki. Şeyh kara hakkı halqı halal ki. Malak kara nikar yani. Gere mesela hari merike haya hakkı bidik ki ihtimal yukhriyaji mesela bici olam halal ki halal nake خدا جی حلال نک یعنی روز قیامت اوی حق بیستند. بله. سیده گو 15 سال بری اجبایی حاجی بومه و با هم قرشکینه کترنا ورده من ناف مالی من لبری بایم رحمت کری عرض جمعه. منو. جزبری قاسی اج کریجیمه اسکارم دعوه حقی عرضه میراث بک. اما میراث یا پیغمبر مدوی یکی دنیش میراث پارا یا میراث قطب که ببره خداییش پارا یا جنت قطب که. یعنی انا پر باف دوی مثلا اولاده دا والله این دو حقوق سیه داند و روزا قیامت دا عذاب خدا دابن و خدا تعالی جزا جوان بستینی. بله سیده. سیده گو پوزه یکی خوار به جی دوشتان به یعنی وقتی ولادت آویده. دبی کاره خود استاتیک عمل بکن. پر چرکین بیدیتن کاره. کاره بکن. لکن کیفی olarak diyorlar porzum ki mazdan için zira büküm çıkın. Evya tağyira halkı da Xuda ne caiz. Ama mesela çirkin be, xor be ya xud nefesine nefsine kar ameliyat. Öyle. Seyda go dine yeki para meracebisine. Vakti da ana dine xo meraka şunu ipez bide. Evet, çu bidik kari bidik kabul. Bir tane dine xobde bes. Evet. سيدات دبي بيرك بشتي عادتي خو قالوا كارا المجا تراويحة قذابك ام بين كد عادتها روجينا قد تراويحنا كد وان شفيدنا انا ميجي السنة قزانابل انجا وترا واللي ميجا الشبي مربري حتى نيفرو كارا اوكبك قذابك
Ama ruh sera derbas bu mezi sünnet kazanavi. Çünkü sünnet daim yani. Perhane sünnet edinip ki Hüz alevi khiri bilet. بله سیدا دبی وقوان خلقی افغانستان تدی برچیبون رازیده ملکه زکات خود دوان. Yani zekat loğan ana mesela zekat en kanç eve ku mevlü kuderi zekat vazir da fakiri vederi. Ama ku ejwan daha müstahaptır havin mevkara nakl çünkü de cildur. سیدا دبی مرد بیرک مجبور که o پاره هنگ در کف دروا نبینه فرق نکه دایه پشلمه فرقه گلو المجاوی چوه. ولا ku pers derva ved mezhebi İmam Şafii da ve gelmeyecek kazap ke. Samagdil vaktaba. Hinki mezhebi İmam Hanifi kuşku çara yek derva besranak. بله. سیدا بحثا پری اف قریب تو هنه آن بیت خونه بحثا وکریه دبی هنی daha devlet civan kabul dikin gelo çoğu hükmü hina belli Ana ku devlet evak para ana bir peri kağıztın Türkiye. Kıymete du kurşacatın ama mesela imza devleti seri mühre devleti. Kadi bir devleti büyük zehir bkri çıpkri. O mesela berçavar destada ama av qlib ton nevsaya hatta ku neyi ve dürme peri ana necils. Siz bir pirek beriya ku wiladeta xwe bike adetê hefte gibiye. Bi sezeryanê wiladet kiriye lê belê piştî wî adetê wî bêye 15 roj dawam dike gelo çawa ye. Yani koyun aynı vakit koyuna adeta bak bazılar o derbasına ve biraz sabır bike belki sonradan düzelmiş o. Adeti pirek acana da geçti be. Şimdi o mesela hafta rodu ve dehrodu ve hatta bazıları içiydi be yani. Beli. Dibi Seyda selamun aleyküm. Zilame min perej bu xarşlığa demin. Ejin karım bidin biri xwe diya xwe ve luan xarş. Yani ana hakkı be hakkı kısalt miske hakkı zarul kevina. Xwe. Xwe bike o paşi sadaka bide bire xwe bide karım. Be demiş ki hocam halimin temaşavanı med xwazim ku bu Kurdî birasî zeydan têxin bîle temaşavan êd xwazim bu Türkiye bersivan bidim bila Türkçe cevap versi de bu zikşam Kurdî pirsim. Ev xwan Türkiye cevap xwe bigirim bila bejin Türkçe olarak. Türkçe ver. Debe halim 24 saliye ne zevciye gelo dibe ku kısmeti giridayı be. Ana kısmetu giridan diye tişkitirne. Kadar Xudayı kes karı bigire giride. O mesela ev destiği de tabii ki Xuda takdir neke. Kadar Xudayı tabii fiila insanı insan ve en insanı illa ma sa insan sahip ke Xud Ali cem muvaffaq ke. Vakti bakabta ol guri xuya ki bibine Xud Ali takdir ke. Debe mesela pidek vakti devra saliye dxuyne. Yeskebe cilla. Debe duan roy cilla de kar şuna Xuda bir yekir bir van cüziyem bxuyne. Çeyna abi yekir bxuyne xeyr jwire. Yani mesela pirek ana mesela kad adeta kad nifasa falan ve Arap'daki yani vakti mesela devra saliye ko pera Kur'an ayxandı. Ve Arap'daki de kinge devra kadar ne lazım ne de dua yani hingi sanki gere her rol gori be xandı. Böyle usul ki var heysedan böyle. Dibej milyara Kur'an te xandın. Yani Kur'an-ı Kerim asah ekseri ulema-i İslam'ı dibete xandı. Mesela İmam-ı Şafii rahimallah ve ki Kur'an'ı yapayım xeyr jüra ibadete. Çünkü xeyr ibadet xoyeri ibadet ke. Ama İmam-ı Hanifi İbn-i Teymiye per alimi asri hatta mensubi mezhebi İmam-ı Şafii bixuji dibe mesela mer ibadet ki ke o Kur'an'ı yapayım hinkab ke ortak ve xandına xud caize. Ne kemer be ya Rabbi ev xeyra xonam tevjuan ra. Perekini ne kutem meclisi cevablar ki divan yani xeyr xus xoyir zbu xodayı xoyine. Bir paramerayız xunay xandın. O tendis mesela evladımız xeyr gize diye babayan. O keyfke ortak xeyr gize var. Size perseke burası persen faham nekir diyor. Türkiye'de persim. Bir kesim Müslümanlar bir kesim var. Müslümanlar onların kestikleri yemediği zaman tekfir ediyor. Bu konuda ne dersiniz? Ne atfahmi persayı? Yani hakikaten tekfirciye mesela. Hinki hene mesela goşte kasaba nakın. Ve bana mertebe bütün milleti kafir sana bana cahil bana go ne denir okey bale sen be yek her sen mezela bu şifayı can bixwaze lura hayvan şerje ke dua mezelar bixwaze medet bixwaze hükmü çiye ev ya şirke beni yeki Xuda
أنا فاتحة خدايم تخين دايم دي إياك نستعين يا ربي أم yalnız ve yalnız de yardım et olsun. Emtin bel mekbere peygamber Allahümme şefi'u fiye. Ya Rabbi tu vizmeram ki şefaatci. O peygamberi medve iza ista'anta festa'in billah. Sizlerine dediği ziyaretçi hem millet dediği ziyareti ya miraniye. Jo ferci başı, jo dinan başı. Dediği ziyareti var yani. Evet per ziyaret. Ana merf her alüde kurban kişi de mesela ya Rabbi tkhala be kurbanım gini khoye be ziyareti. Necbu. O ya Rabbi tkhatri khoye be ziyareti ki bir şahsi ki de falan şey mi kadın şifa bir şey saç ediyor. Ama bu diye caize. Ama şahsi bir koza peygamber bir koza şirk yani. Debesiyle doktor Ramazan elmeye çıkım demezdeyiz Kur'an'ı okuyunum. Kur'an'ı okuyunum hep işte fikrini çiğde şeyimin. Adbe estağfurullah ses devam tıkım. Gelo çavay. Yani ana ki Kur'an'ı okuyana kar ve maali okuyana tefekkürü manayı ki. Nana demeyiz kesida. Ha dilmeyiz de. Yani dilmeyiz de. Zigere öpke. Hatta merkara vakti merlemeyiz ki vakti çi Subhanallah ve ala Subhanallah ve azim Fatiha'yı bakın. Yani en mesaf Fatiha Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat-ı Zebur'da en ibadeti mazın Fatiha beni. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi ibadetim yalnız khas ebte. Nasıl da ibadeti becedi be az doktor khuyum az işte şeymin adbe estağfurullah nabine ayeti de. Na bera nebiş. Debe zirara yani estağfurullah gerçi ibadet zıratına lakin vaki evve birane usa nebiş siz. Sen debe bejleti mer yahu bu qusine çavay. Yani الجوري إمام حنيفي إمام مالكي إمام أحمد بن حنبل حرامه حلق يعني بجلد لكن إمام الشافعي ده مكروه سيد بي سيدا جبو خدنا كشكا چما قبول ناكه قي ورقوت شكي ورقوت يه كشكارن بخوينش خور أنا بسوي بالرأس ده سكت كاردن داير لكن في هاي مقولتي بالكأبة مقولتي كشك بيرك قرآن أزبرنا كن تمامي حافظ لقينا كنتي Birek keve hayza, birek keve nifasa, birek mesela eziyademine sonra Peygamber Nebi Aleyhisselatü Vesselam vakti şu mi'racı debe min her günah en günah mazın günah ümmetim Kur'an'ı himkin üzbir. Bel. Yani birek ki Kur'an'ı hatta min naxu ezbere ezbir nekin. Edna jiyoren, zram jiyoren. Musa lakin mesela ezberi beni ustad beni o zaman ki mesela müncid kitap ki efqaya sırrıya rekhesin kare ezber ki. Cana lafz ki bis manayı diye من جنة تبع أسبر كده من القرآن تبع أسبرنا كلمهر حرمة سيتشي veya mercbir ki falan paraya zeyzun koy. Ben sen de zire men hani. Zekatı öderim salavat öderim salavat oraya her gaf derhim. Her sar zir bin para bin vakti si sebebi kadar tıka zir geldi ticaret ki zir para mali ticaret yani. Temel sar sal ki ticaret ki belki dikatı seyahat kart eseri. Vakti tel mali beli o be ticaret ne ki ev süzete. حتى دي زكاة بدي ولا حتى نصابي بكذا حشتي بينز غرامة بكذا خوري دي زكاة بدي. بله سيد بي نظر بونجوغي أنا أختارله ما أختارله غاشي ديكم دفروشي. تخن أنا نظر بونجوغي تخن أختارله. يعني شو كيتا. دبي زرارة هي أتني. زرارة هي بيخمر من علق تميمة فقد. أنا أدخل دكن تشكا أنا أختار سيد دكيلتا أخذ خني. اي وقت كلتا خد كنوي نجو جو روشي النجو نظري بس نجو نظري بس زرانا كده بالي سيده سيده بي نمجد روجا قزا بشل مجاس بي نيت بي بلا ملفا مره قال نيت اخو بينه قزا يعني شغل نيت قزا تبين مزي ما مجاس بي سيده يعني بشل مجاس نيت ناني بشل مجاس بي نيت اني نيت روجيه سيده نا Yani Peygamberimiz Aleyhisselam de niyeta roziya farz zivakti mağribi hatta ki sabakna da. Biz sabakta niyet ne yapıyor? İmam Hanifi geris fetvada lakin ya sünnet roziya sünnet hatta nivro ne ve tişkine koy gayet niyet bin. Lakin roziya farz gere hiç sabakna da ve niyet bin. Bale. Sedat be roziya kaza mecburi khwariye lazım edise kaza bıkım. وقتی که قضا بری نکر و گروی قضا بکن. اری قضا یوش خود جیخ ده. اری قضا یوش جیخ ده. دبی کدی 11 سالی لازم روزی بگیره. آنها کی بالغ بوده. اینکه انسان 11 یا 12 13 da gizin buluğu.
بالغ ببن يعني احتلام بن قال واجب بالغ احتلام mesela. Ne bu bin hatta bazı sarı da ihtilam ne bilinci roji vacib. Böyle şeyde bir erdemiyon arabamı heye bir ben salime az azabım zekat led kevi yana. Ana arabayı küçük khpeb gere zekalin nakbe. Erdevicik mesela txum babi şeysi vere zekalet ke mesela. Je gelravi dike. Ne söyle? Erd bu nakbe. Yani demirbaş nakbe. Nakbe. Seyed bej bu huzura mala metçebe uzlami qayl hev nakin. Meren nevişçe geçevaye. Ana nevişçe ki sihru mihru ve baban fasku facira ve harame. Ama mesela yeki dua icra benim sine ya o bu dua bikin yani çara bir işi dua. Bisahara baban insanın için sihre çetkün miras bir akar misakhartkin bir akar misakhartkin sihre haram. Böyle. Günah ki kebair ve günah ki masne yani. Seyed temaşavanı merasim ki şandiye dibed camide Kur'an'a var ya ama davet serevdu be düzenu be intizamı gelo dibe mesela tevhidine. Yani ek hürmeta Kur'an'ı çok merv hediye sünnete vakti merv Kur'an'ı khan mecnavı kalk berjur yani adabı. Yani divan o kadar pencerede uçfakda yani Kur'an'ı yani gere mesela nizamlı intizamlı değil. Böyle. Seyed be civan bankı dibe civan be katil finans promosyon çavayı. Burası mesela promosyon segu emzana promosyona nadir. Mesela promosyon çünkü ev faiza maası ev faizi nakin ki. Hatta vakti ki me persi gu promosyon nadir. Ana bir faizi de hediye dedin. Hediyeci ne caizer karşı. Ve maaşı kadar mezi hediye bedim te. Kullu deynin cerra nef'an fe riba. Yani ev bütün ulema İslami kabul kirne. Mer bir deyin deyin ciki perik deyni bir deyin be o menfaat icar kirne caiz. Böyle Müslüman ki bu dehacat gare çok abgar izvenakim ne be disad gare seyda bir çıkan mecih khradı be. Seyda biz pilekam sale terkam ale kiriye. Böyle. Derdevj evye gotiye geret jmire khane ki cihe bigri. Demek dem diye khadmine. Falan. Lbejid be imkanı bütünün. Em şu az diye khad marakidine. Ve hazır bir dava talak kiriye jmir o nafakayız khwase. مهر حقيقي مهري هي يا نبي عائلة. أنا مهر كوي برد حقيقي لكن مثلا وقت أو بري خش مالي در كتبت شو نفقي ساقط به. ومثلا دياي بتنبتش دياي مقتين. شو هذا مهدو برداي. وداي هم بردانه. 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 أو نفقي كدولة أنا كيف ظلمه. أو نفقة ظلمه حقسية لكن مهراوي زياد كبه. Mesela bir telefona, bilgisayarda, Kur'an'a, Kur'an'ı bedesmiş şevayı. Caiz. Caiz. Çünkü bu hakiki Kur'an yine yani. Dibedi gedemene seyda. Şeş hafsay ne? Galo şika hakika şarjı nekir. Yani. Em şarjı ki lazım hem şimdi bir cevap Türkçe verseniz iyidir. Şimdi hakika... İki tane çocuğu var 6-7 yaşlarında hakika kesmemişler. Yani 15 seneye kadar hakika verilir. Yani mesela 7. günde, 21. günde verilmezse 15 yaşına yetişmeden önce hakika vermek sünnettir ve hatta bir hadise var diyor kim çocukların hakikasını vermezse yani o çocuklar eğer ölseler kıyamet günde onlara şefaatçilik yapmaz. Seyda demiş ki Gotiye 1000 gram zive mi heye? Yani. Galo zekat led kevi nakevi. Dibi fiyatı ziv gramavi ana hali hazır 12,000. Ana çibeci 1000 gram zekat led kevi. Çünkü diye nisabı 100 gram zir mesela 100 miskal zekat led kevi. İcari mesela vakta ku bigice değere 85 gram zir zekat. Göre hesabı koçeke. Yani 40'dan bire zekata iyi bir de. Dibesiyle şimdi bir persegol hatiye persin madem ki ibadet putare haram है yani çimal dora Kabe insanların utin dora Kabe harici Xuda ibadet kin neş putarat kin vakti peygamberi Xuda had mesela 106 hep dora Kabe tavara kin dora Kabe ev simga Rabbi alemi ya Rabbi beytate peygamberi medve roje 120 rahmet taraf Xuda Beytullah var. Jo hatırı
yani ne kuş kabir kes ibadet خدا را دکن yani. şart Yani ibadet. anam beri kudun kıble limejken kıymış kıble ra ibadet. Şart ilmeci ev. Yani ana çünkü mesela destek bilindik ki hava raj bu duat khozun yani kıble dua hava. Van sual yani cahiliğine nasıl? سيد بي دحبي جفدو حس دقن كذا كافدو المشكن شوا يقارن بكن جفدو حس ناكن Gerçi belki hep hesap ki şartı ki insan mesela için cami vakti yek saf ki saf girdini o huzura Xuda da peygamberi medbe Xuda Teala yani diccara en parzi insana hiske jwana dikene. İnki vakti safa müşriku kafir bu ana harb kin saf girdin vakti limeyz huzura Xuda da saf girdin en tarfet ala ve çavcan hiske. سيد بي belki yüce hiske. يعني شي لازم بكن ود بيجن دبي مجنن فروب 3000 Böyle. مالي ديني خونه دا انا جنن بيه 5600 دبي كاتشب كميجا Yani meri dini khna. دي خد بري Valla ana ligori mezhebi İmam Malik, mezhebi İmam Yusuf. O pre-almi asri enve fetva edin o adalet ji akl ji usah hükümtke. Yani ligori ana kara gelmek fiyatke o pre-almi. سيد بي pazarlık sünnet midir? Pazarlık? Bazar. Bazar peygamberi medebe eşeğe khura bazar yapke hatta vel khoydan dedin yani pazarlık hakkı insan. سيد بي kurtasi de hakkı meja istihare unkarın agahi bidin. Limeza istihare peygamberi med ashabi dibin çava sureti Kur'an'ı medahin kirin. Limeza istihare medahin kirin. İstihare tişkiku mesela farz nime o haram nime mebah be acabitisi bikin başa ya nekin başa. Te istihare biki ya Rabbi te nişan emri der ki alimeyiz ki o te duda dua biki. Yani eğer qanjve jmra ya Rabbi te kalbimle veki frebki jmra miyeser biki. Ne qanjve hifzam biki. Vakti kalbi insan ja müşerrah ya raza işte hoşti alameti qanji. سيد بي المجي وتر قالو مرك قزاوي هيتونه الميزي وتر حتى نيفروكي مركارا قزاب كي بشرف نكارب كات خودا ما ياخذ مثلا نكر حتى نيفروكي كارب كما جني ودر بس فين كارب سيد بي بال بيشا انسان كيف اسمه جاي دشكي يا ناشكي والله يعني هنكا قلت دشكي لكن اصحابك ناسكي بري علمات ve nez miadeti yani dve evyane evke yani zmiadena izberi dezmiz naski سيد بي زكال اليتيم داره زكال فقير arsa yani miskin arsa ko yetim fakir ve selam ey veli var mesela sorumlu var şu an bir görev duvar mesela böyle dve seyda biraz bu dey bağımız dua bu keseyda Koy Teala luan bir rahmet inşallah dve Ramazan ayı var ama benim sütüm az diye oruç tutmasam olur mu? Dve gedevi ben bebek tehlike zararı gedevi rahabe karar ruşine göre Melen yani insanı hamlera insanı şiir dedin fetva zvan rahaya kar ruşine göre سيد بي دولة صالح أفغان سما برسي دبي وقتي مرة وقتي نخوش ومرة نخوينه بيدك تبرسن. gerek yok yani varsa ne koyun ne vakti evkan darbası bu koyun yani xitman salina lazım her vakti mazeret tabi ya jibir ki yakvata yine gici roydu ne bu koyun yani mesela kişi rol mer koyun o xiriz mer بله قدي قوتي عبي مجي مدرسة خوندية از بيني مرا برا ويز برسا جواب كه ولا برام كي دنا سيدا دبي زبز لاي خب زوجينم من كي برامرا توبتكم قدي خوي دبي ويا برام توب كريه قالوا زكاة ليت كبي انا güzel nisabı zakalet kebe vakti bir güzel haçtı peynir يكي قوتي حقيقة بانقاسي زي برسم تشكينا برسي سيدا برا يجيبه böyle دبي وقت المجال سبب يكي بك دعاء وقنوتي بجبير بك دعاء قنوتي yani قالوا لازم هر سجا سهويانا والله mezhebi İmam Şafii de yani sünnete vakti hiçbir ki hatta amdi terk lakin esbhu sanabi çünkü qunut as-sah ve qunut tenelmece asbida ancak bu nazile bela musibet haben ana mesela merik maksis qunut terk ve sünnete secda sehvi ve sevtine ki Jiberi as-sah ve bütün mezhebada qunutna. Ya sırayık ve mer nekeç getiriyor yani. Sadece diyamen gıybet, iftira, derev, israf, van koyan hepsi nakır. Evet.
ولا حاصل بي وقتهم زين جهزوا جم شرط كن ديوي بان ساتك بله سيدا جبوي قاسي اف جامل سات قرا واي تلفوني دبي من علاقه خوجه بريه دبي قال دوي هاي ازقنا كاردو ويانا اي والله علاقه جدي بابا ناي برين لكن حتى كره لين صحتك قلبي خشبك لكن اخلاقي صبا خذي اصلاح هدايتك بله قد دبي حقي بيرك لسر زلام تشي سيدا حقي بيرك كنو كل وقت من ما سيدا زلام او مثلا خورنا كنت خوي بدا ويجي جلو لباس هي صالي چند جاره بکره و مثلا خبر و چیرا ناوی قیزا کره و قیزا فلان او حقی سرمیر انا مسلمان کی کردی عسکری سیدا پرسای نکردم بخون چای عسکریه کی یعنی شانس که پرسا داوی سیدا دبی زلامه من خبر دیامد گناهی تونه سیدا گناهی ها و پیغمبر مدوی ان الله یبغض بزی لسان یکی زمانی بوزخ و چیروک به او حقارت و فضا خود على جيد بخوده يعني يكي يا تشيري دياخ يا تشيري خسياخ كليت فرخه سمال تا خودش ترازی به ان شاء الله خودش ترازی به اجمعین تماشاوان هجام این شوانده برنامه خواه حیا هفته کنا ببین خیر خوشیده اموا و خواه دسپیر رب عالم خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته